Deputy Superintendent of Police Oina Puba Mioi ama, Nupi Constable amaga, Natai Chada Bamaonda, Hotel the Leminaram Badagi, Charapiba Oina, Constable Rankta Hanthahankhre, Uttar Pradesh ke Unnao City Manung Chanba, Bigapurda, Circle Officer Oina Puramba, Kripa Sankar Kanauja Kauba, Deputy Superintendent of Police Orama Mioi ama, Yumgi Achin Mamaru Oiba Tabak Lay Haiduna, Masagi duty dagi lift Lauduna Chakraga, Mayum the Halakta Badagi, Mahaki Nupina, SP Unnao the complaint of Badagi, Kodakta Unnao District Police na, Mahaki Kongul Livada, Circle Officer, Kripa Sankar Kanauja Kanpur the Leba, Hotel Amada, Constable Nupi Amaga, Hotel at the Natai Chada Bamong the Lerama Thingna Badagi, Mahak Pagat Pangumki Hari, Taudok Asig Matanga, UP Police na, Governmental report ama pikat laba matungda ADGP Uttar Pradesh na Mahakpo Maragi matung ina Charakwiba Oina Gorakhpur da Leiba 26 Provincial Arms Constabulary PSC Battalion da Constable Oina duty assigned tawkre hairi.